Samling Khangsa Shupe and Indian Tung Sinang get Sangmala Madutile Shugi. Tineta Kesanganzo Tanganzo Lokor Chungi Segerba Lokor Chungi Sena 12 birth signs Lokor Chungi Ginang Kesa Chiwa Lota Chiwa Yimba Musa Barka with birthmark as a mouse. So that Lota Chiwa Yimba Kola Kesa Huta Bayin. Tene ta Taring Langlo Goru Barka. People with ox as their birthmark. That di kola three shuya yi. That di marancho di leba changu kecha maridaya. Leba changu sena people with old ways of thinking. Technically, green brain. Lepa changu. Nepali ma banyam chai hariyo magas baneko chai uikieko soch राख्ने त्यस्तोलाई चाहिँ लेपा झङ्गु त दि मान्छु दि लेपा झङ्गु के छ मारे त दि छिन्जिक दन्टेलवा योबा connected to science त दि पुगु जिक्के भइना अनि पुगु दिला अनि निमा खबा यमे दावा खबा यमे कर्मा खगी खबा यमे दिगी पुगु दिला अनि शुकेन थिपकी योरे सिगी योरे दी चेंद्रिक बाचो yang इचे चिगी योर ता पेना तिंडे साइके पिन तिंडे दुगा साइके पिन जो सेबा चोंगा ला कुंजुलिया फारचे योंगयागी यांका योरे तिने भूमेगी दाचेन योरबा mensuration di lunar system Shisung dachen yung yore ta chigel we chi kortang di ani solar system la hisha che chi korgi yore nganso chawe dawa tang karma ani nima khaba yume la hisha che ani pugu digi chi korgi yore do astrology chi korgi yore ta kesa shiyupa nangshi perna tindas labe ina ki che lonchanga rest labe ina ki tang ki chu lonchanga de tuki yores labe ba yine gelsi khala yako mara ba ina lotruk duyang de tuki marba yang kala yapo shibuchi ra ani lucha da tire yapo chumba ina yang lochonga le manga yang de sigirba ina yang chiyong ne sheba ina by and large chiyong ne sheba ina ani ki lochonga digres lapsur yorba takana shi ta langlo diyang ta tandenge langlo midi langlo lakebe midi 시가 간대요래 렉처 가리요래 견차 가리요래다 니슈기 이나양 캐서 슈번나시 코리오기 슈겐 양 팁기요래 वातावरणको परिवर्तन पर्व पनि पर्छ अनि नाङ्गी सुकेन yang tipiyore ta gacha gya dinde yongre shutuk marte chiyong ne sheba yina chitang chena sene inji ke la khari shugura sena chitang chena generally speaking chitang chena
ta langlo la kebe midi khande yores shuba ina ani eccentrics na ani midi khari chigre dingso lot biya meba unpredictable lot biya meba sangi khari chigre thanda khari chigre Tera tangna khari chigre mera tangna khari chigre dingso lot biya meba unpredictable tang kenchabo strange in their reaction and unpredictable eccentric ta chiyong ne sheba ina ani langlo la kebe mide ani latbiya meba banu na sakne khechabo achama dinde yoresa tene tadi khari shugure kenchar ba kenchal shugure lecture shugure da should I call it positive point or negative point whatever ab je banne ta pani yo gun ho ki kami ho लब्ध बिया मेबा अनप्रेडिक्टेबल उसले यस्तो यस्तो गर्छ भनेर भन्नै नसक्ने खेन्छ बस्न अचम्मको मान्छे हुन्छ सिगिरहेका तिने निबदल खर्चने इन्स्पायर कन्फिडेन्स त कन्फिडेन्स लाग्छ देंछु लबियरबा अनि मिशन दाल देंछु के बा सुगियरे technically they make someone to generate confidence dengche ke ba sugi ore the lecture ba this is positive point right you have the guna ina ta dengche ke ba sugi ore sa ta dine langlo la ke be miti trustworthy sena le gel ba kira midila yiche chena digiyore kirangi midila ngulya na yang gacha gya logire samna yang digiyore sigiyore lugya luba barosaman lugya luba sena barosaman trustworthy ta shiga dikhandiyor sena kyansabu yore sa tene mission da la kirang di chetu gre cheda sene semshuk par ge yore sa ti langlu gi rangshin di tete yore sa tene suba de la career sana le gelo ba barosa garnu yogya tinde trustworthy le gelo ba yore sa tene chidang di langlo so lamdro ya po yung resa will have success lamdro yung resa quran chula perna mul tang tinde ke kangel sita yung yo maresa tene anger easily get angry ani lunglang chukcho ris uti alle lunglang chukcho sano kurama ris uti alle langlo didinde orsa to lunglang chukcho tes madigna lunglang chukcho di ta kencharba this is negative point right lunglang chukcho yoresa ani foolhardy ta nepali la labaina murkhapan laborba murkhapan ani ta thegela kukta chabo lenda chabo kukta chabo yoresa nepali la shibaina murkhapan ta dinde yoresa avoid when angry avoid
don't pay attention yamache ta langlo lakke be michi lung lang te be kabla ani yamache sa na Nepali la yad na gara रिस उठिरहेको बेला चाहिँ याद नगर या माछेसा लुङलाङ बेकबला तेने चिरताङ लाङलो लके बे मिते सो खदियर्सना एलोक्वेंट खादेबो चिगे केचेसियाला शिराकाङे मेबा खादेबो एलोक्वेंट अनि नेपाली खर्ला वसन त बोलीमा सिपालो एलोक्वेंट खादि गयो रेसा तिने लाङलो लके बे मिते खंसक दे कुनै एकजना व्यक्ति खंसक someone born on ox year are alert pyoge la khandis la borsana changdung debo yore ani kukda chago yore ani lunglang chokcho inayang lögel öba भरोसा गर्नु योग्य भरोसा गर्नु उचित भरोसामन योग्य लोबा योरेसा डेस्टेरियस ना खारी इनायां छे छोकचो सिंगले छगो 중나양 सिंगले छे छोकचो 총겹고 중나양 총겹 छोकचो तिते योरेसा खारी इनायां छे छोकचो जे गर्नु पर्दा पनि गर्नु सक्ने बिजनेस गर्नु पर्दा पनि गर्नु सक्ने जे गरे पनि अब जे काम बने पनि गर्नु सक्ने तिनले खारी छेना yang छे छोकचो तिनले योरेसा तिना stubborn ucu chabo arsa ta langko sna chitanga je ucu chabo yobala chashagi yorba chezang ucu chabo sna nepali lala baina jabardasti ucu chabo yoresa langlo la kebe mite ucu chabo yoresa skillful with hands labina lakshya yako chik singso laga chego chungna yang singso che thuke pangden tha go chungna yang pangden tha thuke leke laga lakpe laga tin chego chungna kunjo khebo yoresa single chego chungna yang pena khangba sogo chungna yang tindela ani kunjo khebo yoresa lakshya yako ani not passionate labena pyoke la khanda sugaresana ani choba shukchimbo yomaresa anye dinrla bena kharchugore miti lunglang dire dilama tigi mare lunglang chokcho jerba oho ani kawali su tanda nganzo de tine lunglang chokcho sena gets easily angers easily lunglang chokcho ris uti halne सानो कुरामा रिस उठिहाल्ने लुङलाङ छुक्चो यो रहेछ अनि
tine langlo la kebe miti khandi or sana kukta chabo foolhardy sana murkhapan labar kukta chabo lenda chabo galata la na len galata la dingo len na len lenda chabo galata la na len lenda chabo che tene lenda chabo re ani lunglang backup la yama che labre lunglang backup la at the time he or she is angry, avoid, don't pay any attention. The Nepali la di changya lela bore ya ma che yad na gara ya ma che avoid, pay no attention yoresa tina khande yorsana khadebo sana eloquent chik khari na yang Nepali khalo boli ma sipalo eloquent khadebo yoresa langlo la tine langlo la kebe nimite so khande yorsana khari na yang che chokcho sana Desterius sana pena single chego chungna yang single chetukya pena chokche sogo chungna yang kunzo lakshe yago yorusumare good with tradesmanship lakshe yago yoresa tina nganzo tanda de uchuk chabo stubborn jabardasti murkha stubborn mission da ke kecha manye ke rangkil chabo mere yo banne arka kukura na sunne गर्छु भन्ने त्यस्तो मान्छे uchu chabo yoresa tina chorwa shukchimbo yomare not passionate chike chorwa di shukchimbo yomare sa mixel gi pena kharis shugure chowa shukchimbo yomari chechang tapna sachang sena spouse sena it can be a husband or a wife sachang so Nepali la jan mani yo श्रीमती पनि हुन सक्छ श्रीमान पनि हुन सक्छ सो जान अनि जानसित चाहिँ गहिरो सम्बन्धमा जानु सक्दैन त फुइना अनि पना छोगा चिना खोराङ्गी केमेन गे न्याम दुटवा सपोर्ट छेतुकी यो मारे सा yang kemen chigina warang ki choga tila tawa shukchabo tide yo marisa tinde yin ba songchang tine ta chetu cheme ani chetu sana first phase of life labimba cheme sana the third phase of life ani
ta chegi killa in the middle phase of life marital difficulties tina marital problems they will face tina chokata kimegi parla ani dalwadila ani kangal thegre sakarin sana pena kemen ji gimbala chashana chogadila dalwa shara ting sabo yomare kemen ji na chogadila shara dalwa shukchimbo mechang ani in the second phase of life konjo chogata kemen gi phala ani kangel thegi yore sa ani gets smooth sana ani ta yang ta second phase of life la ta chekil gidra ta kangel theba ina yang ani semela in the third phase of life everything will smooth out changma dik dugre resa ani sabai tik milera jancha so अन्तिम चरणमा चाहिँ सब कुरो मिल्दै जान्छ मिलेर जान्छ सबै कुरो राम्रै हुन्छ तिनीहरू रहेछ तिनी त खर्चा लाग्लो दि त छंसा ग्याबो जुम्बाइना अनि छेटोक लाइफ फ्रेन्ड्स ना someone with whom you will spend your life, that means is either husband or wife. So the langlola for someone with ox as birthmark, the best life friend yaksho kharesana tul cha chiwa tul cha chiwa disum yaksho resa ta langlola tul cha chiwa yaksho resa yina yang ta digi kharshu gore sanda dela langlo tulola langlo yaksho yinpa khapgi yomare chalo la kebe midela langlo yakshi yimba khapgi yomare chivelo la kebe midela langlo yakshi yimba khapgi yomare ina yang langlo la ani thulo chalo loda chiwa cheba di yakshi resa ta changsa gyabo chungba ina on dindas resa ta dizo kalshore centric dantelwa yebe kechare leba jangu sana people with all old thoughts leba jangu kesa mare di centric dantelwa yebe kechare ta yang kya tenangshin yungre besana tenangshin 용기 여바 캡기어 마르카인스나 디 코리욱 당 낭밀라 작리기어레 아니 코리욱 이슈겐 테기어레 낭미 이슈겐 테기어레 아다 롭잠 시바이나 if I summarize or speaking briefly about it 롭잠 시바이나 아니 랑로 라게베 미디 우주 차보 요레 아니 이나양 르겔르바 요레사 아니 룽랑 초초 룽랑 백갑라 야마체 얍나가라 pay no attention avoid 야마체 pay no attention avoid them 야마체 딘데스사 아니 딘데스 체체 링그 진다디 데 참샤기
The Mishika until we can see the Mambo Yuguduga. Adjective words related to someone's behavior. Tindegi Chiksaba Tindekanzo Mambo Kingre. Ani Chela Younger Chelyong. Ani Tindala Peba La Tuji Chishuya.